bifurije kugira gatanu mwiza cyane. Mundo Deportivo iratubwira ko Luis Suarez ndetse na Messi bameze neza cyane Ibiza rwose ibiruhuko biraryoshye, anako anatubwira ko ikipe igomba kugaruka icyumweru gitaha gutegura match za Champions League bafitanye n'ikipe ya Napoli. Mundo Deportivo kandi iratubwira ko ku itegeko ryavuye ibikuru ikatari kabisa, Paris Saint-Germain yamaze kumenyesha abahagarariye Mbappe yuko Mbappe adashobora kwibeshya gusohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain mbere y'umwaka 2022 ko agomba kubafasha kubijyanye no kwamamaza igikombe cy'isi cyo muri Qatar. Ikinyamakuru AC cyariya i Madrid cyo kikatubwira ko Mbappe akomeje inzira nziza cyane yo kwekeza i Madrid, akaba ngo yaranze ibijyanye no kongera amasezerano byose na Paris Saint-Germain, akarenga igisigaje ngo kuzerekeza i Madrid. Okay, ikinyamakuru AC kandi kikomeza kitubwira ko Unai Emery yamaze gusinya imyaka 3 mu ikipe ya Villarreal. Ikinyamakuru AC kandi kirakomeza kitubwira ko ikipe ya Fuenlabrada ifite abandi bakinyi batandatu biyongereyeho bamaze kwandura COVID-19. Ikinyamakuru AC kandi urabona ko kitwereka inkuru yuko Tyson kabisa ku myaka 54 rero agiye kugaruka arwana na Roy Jones kabisa, akabiri 12 z'ukwezi kwa 9 nibwo intambara iteganyijwe ya box i California. Ikinyamakuru Sport cyo kikacyagarutswe kuri Ansu Fati kitubwira ko Man United mu byukuri yashatse Ansu Fati Barcelona kabyanga, andako kitubwira ikinyamakuru yuko uyu musore agiye kuzarwa muri first team kabisa umwaka utaha, arabarwa nk'umukinnyi wo mu ikipe ya mbere ya Barcelona, hanyuma kandi arahabwa nimero nshyashya, ari nako release clause iri witi zamuka igafungirwa ku $300,000 z'amayero kumukura mu ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru Sport kandi urabona ko kitubwira ko Inter de Milan iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere amasezerano na Lautaro Martinez. Ni nako ikinyamakuru Sport kandi kitubwira ko Sergio Ramos ngafite offre kabisa ziri kuva mu gihugu cy'Ubushinwa. Twerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, Michel Antonio akaba agiye guhabwa $250 by'amapaundi. Amafaranga avuye ni nyuma y'uko atsinze igitego Manchester United anganya na West Ham igitego kimwe kuri kimwe. Akaba uyu mugabo yarayisuzuza ibitego 10, yarasinye muri kontra ye yuko naramuka yujuje ibitego muri shampiyona 10 kuzamura azahabwa $250 by'amapaundi. Yari atarabikora rero akaba amafaranga yamaze kugera kuri konti rwose. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Liverpool nanone, urabona ko bakerekana rwose itari igikombe cya shampiyona, ariko cyagarutse ku magambo ya Trent Alexander-Arnold waburiye amaklub bahanganye ubwo barimo za Man U, za Man City, za Chelsea, zande zose za kipe 19 zo muri Premier League. Trent Alexander yababwiye ikintu kimwe, Liverpool gutwara ibikombe twamaze kubigira ingeso, nakamenyero kabi rwose ubu dufite. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatwereka Leroy Sané kabisa ijambo ryaramucitse ku munsi w'ejo, rero avuga ko Kai Havertz yamaze kujya mu ikipe ya Chelsea rwose bamaze kumvikana. Iki kinyamakuru kinatubwira ko Chelsea igomba kwishyura $72 z'amapaundi kugira ngo Leverkusen ibahe Kai Havertz. Ikinyamakuru Daily Star cyagarutse rero byabaye rero kuri match ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Chelsea ibitego 5-3. Akaba rero umutoza wungirije Jurgen Klopp witwa Pep Linders akaba yarahagurutse yiterera hejuru mu byukuri rero yishimagiza asa nk'ayereka Bayern Chelsea yuko babashwanyaguje babakubise mu buryo bukomeye cyane. Bikaba byarababaje Frank Lampard rero ababwira amagambo akomeye cyane kabisa. Ataga gakombe kamwe mutwaye niko katuma muzura agahembe, imbere nkuko navuga mu Kinyarwanda. Daily Express urabona ko yabigarutseho nayo kabisa, mu gihe Daily Mirror nayo urabona ko yabigarutseho. Je kandi ikinyamakuru Daily Mirror kitubwira ko Eddie Howe umutoza w'ikipe ya FC Banamufuna mukamanutse yuko ashobora guhita ava muri ikipe akagenda. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kiratubwira ati mu bushake bwinshi cyane rero ni umunsi rero umupira w'amaguru mu Bufaransa uragaruka nyuma y'amezi 4 rwose nta mupira bafite mu Bufaransa. Ugaruka rero na Coupe de France mu byukuri Paris Saint-Germain ikina n'ikipe ya Saint-Etienne ni saa 3 z'ijoro z'i Kigali rero n'abafana 5,000 rubwitabiriye match mu byukuri. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kiratubwira ko umusore William Saliba ari buze kuba ari mu Bufaransa kuri iyi match, araza kuyireba nk'umufana muri stade mu byukuri, nawe urabona ko yaganiriye n'ikinyamakuru avuga ko ari buze kuza kuba hari, ari buze kuza kuba rwose afana kandi avuga ati Saint-Etienne birenze nuko ari club kuri ngewe. Uyu musore ntago ari bubashe gukina iyi match ya Saint-Etienne na Paris Saint-Germain kubera ko Arsenal yari ifitemo clause y'uko umwaka ushize mu ikipe ya Saint-Etienne yaza gukina match 17 abanzamo, ikipe ya Arsenal igomba kwishyura Saint-Etienne $2.5 yaramaze gukina match 16. Arsenal rero yabonaga ko agiye gukina match ya 17, Arsenal ufaranga itibo ryamahera avuga ati wayamuza n'umusore wacu mugarure hano vuba. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatubwira ati kubera iki bitashoboka Messi akaba yajya mu ikipe ya Inter de Milan. Iki ni ikintu cyazamutse mu bafana nyuma yuko papa Messi yamaze kugura inzimira. Iyi nzu akaba yiguze hafi ya biro y'ikipe ya Inter de Milan. Abataliyani bakaba bavuga ko Inter de Milan mu byukuri yaba agiye kuzana Messi nkuko Juve nayo yazanye Cristiano Ronaldo, kandi ibintu byose birashoboka. La Gazzetta dello Sport kandi yagaruka rwose ku ikipe ya Udinese. Ikipe ya Udinese rero yabwiye ikipe ya Juve ati shyira baro hasi ntago wadutwara igikombe. Nyuma ko rero Udinese nimugoroba yakubise Juve ibitego 2-1, akarero yaboje gutwara Scudetto, ubwo naha Juve kuzajya gushakira ku ikipe ya Sampdoria ku munsi wo ku cyumweru. Les amis mugire wa gatanu mwiza cyane kandi weekend nziza cyane.